Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi mstari wa 8. Mithali sura ya 3 panga kwa mstari wa 5 hadi mstari wa 8. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, uri kwishingikiriza ubuhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe ashaka kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishimire ubwenge bwawe, uje wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, bizatuma umubiri wawe uba mutaraga, ukagira ibishokoro mu magufa yawe. Reka dusabize Eugene asengere Eugene abobeye imeno. Usabeko utegure imyuka yacu, utegure omero zacu, maze ijambo ryawe nitangwa rigwe mu butaka buzima, maze imbuto yawe nitangwa igwe mu butaka buzima, maze nayo imere imbuto zikwiriye abihannye, imere imbuto zikwiriye abana b'Imana. Ijambo ryawe uriho umugisha, natwe uriho umugisha, n'umugaragu wawe uriho umugisha, umwuka wawe umugenderere, kandi ugenderera natwe twunguke, maze twese tukugireho umugisha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Taweza kuketi. Jehova Mungu data, Mungu mazungu tunasalimu ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. wongeye gushima yacu Nashukuru Mungu mara tena wayongeye kuduhereza Bwana anatupatia muda huu kwegera kwa kukaribia mbele yake. dushimiye Imana yatubereye maso Shukuru Mungu aliyekesha kwa ajili iminsi yetu yose itambuka, siku zote zinazopita. hariho abarwaye, Huo wenyewe walishikwa na ariko magonjwa, Uwiteka lakini yarabakiza, Mungu aliwaponya. hariho ababashije, Wenyewe walishika safari, Uwiteka Mungu yarabakiza. aliwalinda. Nta muntu ibyo byose wabishobora, Mtu ambaye anaweza ariko kuweza Imana kufanya twiringira, Mungu ambaye Imana tunatumaini twizera, au Mungu ambaye iyo tunamwamini ikora ibyo ndio byose. mwenyewe alitenda kazi zote. Umuntu yashobora kukwizeza Mtu ibintu ataweza kutumainisha ariko vitu akananirwa, lakini ariko anafika Uwiteka iyo avuze lakini Mungu arasohoza. anaponena anatimiza. Uwo aba ariwe kwiringira iteka ryose. Tunatumaini Ushobora kubwira mushiki wanjye Mahoro ati isaha izi n'izi nzakugurira umwambaro cyangwa nzakugurira imodoka, ariko kukarinjira n'ibisezeranye isaha yagera nkananirwa. Ariko iyo Uwiteka avuze ati isaha n'icyo gihe nzaguha, Imana igomba kuguhera. Imana yacu ni nziza kandi iruta abagabo n'ibihangange, kuko ari we mutware w'abantu bose. Tugiye kuganira ku ijambo ati we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, we kwishingikiriza ku mbaraga zawe, we kwishingikiriza ku bwenge bwawe, ahubwo wiringire Uwiteka, wiringira Uwiteka.
Uwiteka uzarangiza urugendo neza. We kwiringira abakomeye, we kwiringira abahanga, ahubwo wiringire Imana yaguhamagaye. Kumwiringira uwo nguwo azaguhereza ibyo ukeneye byose. Ndashaka kubyumve neza. Niwiringira umuntu ugatumbira umuntu, uwo muntu azapfa. Niwiringira umuntu ukamushyiramo ibyiringiro byawe byose, uwo azananirwa. Ariko nikwiringira Uwiteka, Uwiteka ntakananirwa. Umutabazi wa bugufi, ubahorera maso, ubahushe n'abarengereye. Uwo nitumwiringira akabuza bizagenda. Reka nzababwire kitu kimoja. Impamvu ibibazo biza, sababu matatizo inazidi ni nini? Nuko abantu bishize mu sababu watu waliingia ndani ya kazi ya Mungu. Imana niyo yatangije Mungu alianza kazi. Ariko iyo wihagishwa Imana ipatia Yesu cyangwa ukaja mu mwanya utaruka au unaingia nafasi ambayo haistahili, Imana ijuhana. Mungu anaenda kando. Niko guhimba Imana Ni kama kumtosha kwenye kiti. Imana ijuhana. Mungu kama anaenda kando, ibintu byose birazaza, vyote vinaharibika. kuko ari umuntu. Sababu mwanadamu, Iri jambo riratubwiye, neno linatuambia amagambo y'Umwana w'umuntu yose ikinyoma, ariko ukuri ni ukuhe? Iri jambo riva ku Uwiteka. Iri jambo nikwemera rikatuyobora, tukikubali na tuongoza, tuzagira amahoro. tutakuwa na usalama. Ariko nituyoborwa n'abana b'abantu, Lakini tukiongozwa na nta wanadamu, mahoro tuzagira. hatutapata usalama. We kwishingikiriza ku buhanga bwawe, Tumaini mwene data mushiki wawe, dada na reka ndugu, kwishingikiriza ku bwenge bwawe. tumaini Kwishingikiriza ku bwenge bwawe, tumaini haki yako. ndabikora gutya, ndabikora gutya, gutya. Imana uramuzigiza. Mungu utakuwa umemtosha kwenye kiti. Ijambo ry'Uwiteka ratubwira, Neno la Mungu linatuambia imigambi yacu yose tuyishyire mu Uwiteka, iweke ndani ya mikono ya Mungu. tuyihereze Imana. Tupatie Mungu. Yakobo niwe uri kuvuga ati, Yakobo anasema, abantu umwe akavuga ati, watu mmoja anasema, ejo kesho nzabyukira urunana, nitaenda fasi fulani, curuze niweze kuchuruza, nunguke, faidike, urebe iyo nifanye. fanye hivi na hivi. Hepfo yako barishyize Kidogo Yakobo wa anasema, muswa we, mjinga, ese uzi kenshi nawe unajua kama kesho utakuwapo, atugiriye inama, aravuga ati, atushauri akisema, nujya upanga imigambi yawe, panga mipango ujye yako. uvuga ati, Uwiteka Imana nibishaka nzakora ibintu, nibishaka nzacuruza, nibishaka nzarama. We kwishingikiriza ku buhanga bwawe, Tumaini na ushujaa wako. we kwishingikiriza ku mashuri yawe. Wewe usitumaini masomo yako. Uteka uvuga ati nzi Igifaransa, Usiseme mimi najua uteka Kifaransa. uvuga ati nasomye ubuhanuzi, Usiseme mimi nilisoma uteka uvuga ati Biblia. nasomye Frange. Usiseme nilisoma France. We kwishingikiriza ku buhanga, Wewe usitumaini. kuko Igifaransa cyo basoma Kwa sababu Kifaransa ambacho ntacyo tunasoma kizakujana, haiko ndio chenye Icyongereza wasoma Kiingereza ambao ntacyo tunasoma kizakujana. haitakufikisha Ndetse mbinguni. wasoma na ino Bibiliya yose, Unasoma na Biblia ugasoma yote. n'ibitabo by'umuhanuzi yavuze, icyo Imana igushakaho ni iki? Ni ugukura mu byanditswe. ndani ya maandiko matakatifu. Abavuga ubutumwa Akae ndani ya maandiko. twese Sote turi gutamba. tuko ndani ya vita. Umukristo ari mu ntambara, Kristo iko ndani ya vita. n'umukozi nawe ari mu ntambara, Iko vitani. na wa mubwiriza nawe ari mu ntambara, Wahubiri iko ndetse vitani. n'abahanuzi nawe ari mu ntambara Wenyewe wamekuwa ndani ya zo vita. gukura mu byanditswe. Ndani ya vita za kukaa ndani ya maandiko. Amen. We kwishingikiriza ku buhanga bwawe, Tumaini ushujaa wako. niwishingikiriza ku buhanga bwawe, Tumaini ushujaa wako. imani zawe. Mungu atakuacha. Nugera mu rwanda, Fika ndani ya majaribu. tabaza Uwiteka, Ugonjwa umulilie Mungu. mubwira ati Imana ndarwaye Ee Mungu ninagonjwa. kandi niweho umukiza neza. Ninajua mwenye natii. None ndakwinginze ngo kiza. Ninakusihi wewe uniponye. Kurikira Achie pale. isengesho ry'umwizera
sababu nyuma ya ombi ugashidikanya, wewe unakuwa na shaka, lakini kumbibiye Imana kama ninamwambia Mungu ariko kwa kweli atatenda. ikachachisha ubundi Acha nitafute njia nyingine. byara Umekwisha, uba wishe isenge wewe umeua wewe, ariko nibirindi biye mtumaini ukavuga ati Imana wewe mukiza wewe ndio mponyaji, mukiza sasa uniponye. Imana irakukiza. Mungu atakuponya. Amajo wangu tamasira Ila tumbese ko rwaye no kurwaye mwachaji munganga utafutie kandi munganga daktari, wabanganga umeambia daktari wa daktari, we kwishingikiriza ku buhanga tumaini usujaa wako. tawuciga Kitabu cha Uzao tawuciga cyane ni kitabu kirimo kirimo amagambo y'ubwenge unalo maneno ya kandi kirimo amagambo yigisha unalo maneno anayofundisha. wewe wiringire Uwiteka Tumaini Bwana Mungu umutima wawe wose na moyo wako wote. we kwishingikiriza ku buhanga bwawe Wewe usisimame kwa usujaa wako. ngo wiringire Uwiteka Tumaini Mungu umutima wawe na wose moyo wako wote, udasize bila na gatoya kidogo. kwiringira Uwiteka Mtumaini Mungu n'umutima wawe na wose moyo wako wote. wakurute Utafanyaje? wakumva ko Kuona ya kwamba wewe si kitu, twebwe turusa sisi si kitu. turi abantu baboneka akanya gato Tuko watu ambao wanaonekana kwa muda, lakini kesho hatutakuwapo. wiringire Uwiteka Mtumaini n'umutima wawe wose na moyo wako wote, kwishingikiriza ku buhanga bwawe usisimame kwa usujaa wako. kwishingikiriza ku buhanga bwacu Simama kwa usujaa wetu, tukishingikiriza ku mbaraga zacu na simama kwenye nguvu zetu. Imana izakuza. Mungu atakuacha, muzabona ibintu biri gukorwa utaona vitu bibe biri vikitendwa, gukorwa n'abantu vinatendwa na wanadamu. ariko niduhamagara Imana Ukimuita Mungu ikatusha imbere anaenda mbele ikatuyobora atuongoze. yewe data mushiki wanje Mungu na uzaba amahoro yangu kutakuwa na usalama. amen Amen. nguhore umwemera Wewe umkubali kila mu siku migendere yawe yose ndani ya mwenendo wako wote, nawe ajaja akuyobora naye atakuwa kiongozi mu nzira ucamo ndani ya njia zako zote. amen Amen. wishimire ubwenge bwawe Furahie akili yako, uje wubaha Uwiteka heshimu Mungu, kandi uve mu byaha ondokeni ndani ya dhambi. basanga Yesu aramubaza Alikuta Yesu akamuuliza, tubwiye kwambie amategeko akomeye n'aya mu sheria mategeko ya Mose gani ndani ya sheria za Musa? Yesu aravuga ati Yesu aliwaambia, umva Isiraheli sikieni enyi Israeli, ubahishe Uwiteka Bwana ubwenge bwawe bwose akili yako yote, amen n'imbaraga zawe zose zako zote n'ubutunzi bwawe na bwose mali yako yote, nta kibera hakuna kingine. iyo umukristo Kama Mkristo ashaka kugubwa neza stahili ikintu cyakora kibanze na utulivu. Cha kwanza ambacho atafanya kubaha Uwiteka kuheshimu Mungu, kuko ibyanditswe biratubwira ati sababu maandiko inasema kubaha Uwiteka kuheshimu Mungu niryo shingiro ry'ubwenge ndio kilindi cha akili. niwubaha Uwiteka Kuheshimu Mungu uriya uraba abantu nta kintu nabusigaye hakuna chengine ambacho kinabaki. kubaha Uwiteka Kuheshimu Mungu niryo shingiro ry'ubwenge ndio kilindi cha akili. kubaha Uwiteka niryo kujijuka kubaha Uwiteka niryo kumenya kubaha Uwiteka ukuva mu byaha ugakora ibitunganye amen kubaha Uwiteka Kuheshimu Mungu niryo shingiro ry'ubwenge ndio kilindi cha akili. uje wubaha Uwiteka Kuheshimu Mungu, kandi uve mu byaha tena ondokeni ndani ya dhambi, kuko Uwiteka sababu Bwana ntagendana n'abanyabyaha atembee na wenye dhambi. Uwiteka Bwana ntagendana n'abatizera aende na wasio Uwiteka Bwana ashana n'abakiranutsi aenda na wenye haki. reka nze mubwire mushiki wanjye Acha nikwambie dada, reka nze mubwire mwene acha wanjye nikwambie dada, igihe uzakora icyaha wakati utatenda dhambi ukigubwa
Wewe unasema ni kawaida. Tumenya kimana ya kwamba Mungu amekuacha. Usikomeza mugusa. Wewe utakuwa Mungu alikuwa Uwiteka yanga ibyaha. Mungu anakataa dhambi. Uwiteka Bwana Mungu yanga ibyaha. Anakataa dhambi. Reka ndakubwira, acha nikwambie, icyaha cya mbere ni iki? Dhambi ya kwanza ni gani? Icyaha cya mbere ni kutizera. Dhambi ya kwanza kutoamini. Icyaha dhambi cyo kutizera nikiba mu mutima wawe. Kuwa ndani ya moyo wako, Mungu atakuacha. Uko kutizera kubyara imbere yawe. Dhambi zote zingine. Frère Branham yaravuze, Ndugu Branham alisema, icyaha cy'inkomoko, dhambi ya kazalikia cyarereye muri Edeni, chenye kilianzia ndani ya bustani, cyari kutizera. kuwa kutoamini. Umwami Imana yarababwiye ati, Mungu ubuzima yakiriyeho buza. atakapokula mtakufa. Satani araza aravuga ati, oya tuzakufa. Igihe Eva yashidikanya, Wakati hao walikuwa na mashaka, ashidikanya ku ijambo ry'Imana, kutizera kurinjira, ngo yakoze byagera byose. fanya ile dhambi zote. Igihe yashidikanyije, Wakati alikuwa na igihe mashaka, kutizera kwinjiye mu mutima we, kutoamini ilijaa ndani ya moyo wake. ngo yakoze byari Leo alifanya machukizo ambayo Mungu alikuwa amemkataza. icyaha cya mbere Dhambi ya kwanza ni kutoamini. icyaha cya mbere, Dhambi ya kwanza, Imana yagucishije icyo cyaha cyo kutizera. Mungu atakuponya dhambi ya kutoamini. Ukizera Imana mu kuri kose, ukayubaha, Unamheshimu, wazambana, hautasherati, wakwiba, hautaiba, waroga, wanegurana, wakwanga mwene so. ndugu yako. Izo zose, Ile yote, izo mbuto zose, izo mbuto zo kutizera zose ntizaboneka. ile haitapatikana. Ariko impamvu kibikora Hii ni sababu gani ni wowe ntabwo kutizera. Icyo nicyo cyaha gikomeye Imana ishaka kuvana mu mitima yacu. Nitwizere kiamini, tuzakunda, tutakuwa na upendo. nitwizere Kiamini, tuzakunda n'umwanya wawe. utampenda adui wako. Uje wubaha Uwe unamheshimu Bwana, kandi uve mu byaha. nenda ondokeni ndani ya dhambi. Hii ni sheria ya Bwana. Imana yacu ishaka ngo tubane n'ibyaha. Mungu wetu hapendi tukae na dhambi. Imana ishaka ngo tubane n'ibyaha. Mungu hapendi tukae na dhambi. Icyaha kutizera kituvemo, Dhambi kutoamini kutoka ndani imbuto mwetu, zo kutizera na zituvemo. matunda ya kutoamini kutoke ndani mwetu. Amen. Uve mu byaha. Ondokeni ndani ya dhambi enyi. Ukore umwemera Mkubali kila siku. umurongo wa munani Mstari wa 8. ngo bizatera umubiri wawe Itaacha mwili wako wa mutaraka. kuwa mwenye uadilifu, Wa mutaraka kuwa mwenye ukagira uadilifu. n'ibishuko Unakuwa na mishipa ndani ya mifupa yako. Usisimamie kwenye niwishingikiriza ku mbaraga zawe. ukisimamia nguvu zako. Kumbuka niwishingikiriza ku mbaraga zawe, Ukisimamia nguvu zako, imana zawe. Mungu atakuacha. Reka ndakubwira, Acha nikwambie, nuvuga ati mfite abakomeye, sema mimi ni nuvuga ati mfite abantu banjye, nuvuga ati mfite abantu runaka, na watu fulani, imana zawe. Mungu atawaacha. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu wiringire Uwiteka. Mungu Uwo we wenyine, uwo waguhamagaye, uwo wagusezeranije ubugingo, araryo wiringira. Uwo n'umwiringira, uwo nitumwiringira, tumaini azaza tushinde, ataenda mbele yetu, atuongoze, nitugera ku cyumba, azatugenza, nitugera ku bigeragezo, azazanira turi kumwe nawe burera, nugera mu bikomeye, azakurengera, atakusaidia kubera wamwiringira. kwa sababu umemtumaini. Reka abariwe, Wacha yeye muweke mbele. Amen. Amen. Uwo Yule ukomeye ndio mwenye nguvu,
na abandi bose wengine wote ni mavumbi. n'umukungu Mavumbi. ndetse nanjye n'umukungu Na mimi ni mavumbi. ndetse na Branham yabaye umukungu. Abrahamu alikuwa mavumbi. Umwana w'umuntu Mwanadamu wamushyiramo ibyiringiro gute? kueleza ndani matumaini namna gani? Ikintu kiraboneka mu kanya Kitu ambacho icyo kikaba kirimo kesho kandi imigambi ye ikarangira. tena mipango yake inaisha. Uwo wamushyiramo ibyiringiro Utakuambia ndani matumaini. Imana iratubwiye ati Neno la Mungu ese linasema umuntu umeze nk'uwo wawishyiramo wewe ibyiringiro utakuwa na matumaini ya kutendea nini? impamvu dushyiramo abakozi bacu Sababu gani ambayo inaacha tunawaambia watumishi wetu matumaini? batugaburira ijambo Kwa sababu wanatuletea neno. baduhereza ijambo ririmo Neno linalo ndani naho umwana w'umuntu uwo ari we wese dhambi yoyote. utabonerwamo agakiza ukarusha wamwiringira. Tumaini kamwe. Amen. Amen. Umwiringire Uwiteka. Mtumaini Bwana. Reka dusomere Yesaya. Acha tusome kitabu cha Isaya. Yesaya Isaya Isaya 40. Isaya 40:27. Amen. yewe Yakobo Isiraheli, ni iki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanje, kandi ibyaje Imana yanje irabyirengagiza. Shaka mwumve aya magambo akomeye. Nenda msikie maneno mazuri. Yewe Yakobo Isiraheli, Yakobo Israeli, yewe Uri, Buri, yewe Asheri, yewe runaka, ni iki gitumye uvuga ati Uwiteka Imana ntareba ibyaje? aone matatizo yangu. Uyimanire Mungu anatazama. yewe Yakobo Isiraheli, Yakobo iki Israeli, gitumye kwa nini uvuga uti nasema hivi? Uwiteka ntareba inzira zanje? Aone mwenendo wangu. Yewe Yakobo Isiraheli, ni iki gitumye Kwa nini wiganyira unakata tumaini? ukavuga uti Unasema Uwiteka ntareba Bwana Mungu inzira zanje, haoni mwenendo wangu. kandi ibyanje Tena matendo yangu. Imana, Mungu kandi ibyanje tena matendo yangu irabyirengagiza. Mungu hajali. 28. Mbese wabimenya? Haujajua, haujaitambua, Ese tiwari wabyumva? haujaisikia. Imana ivuga Mungu anaishi, Uwiteka umuremyi wa milele, mwenyezi, w'imperuka, wa mwisho, hachoke kamwe. ntirambirwa. Yeye hachoke kamwe. Wewe warambirwa, Wewe unaweza kuchoka, nanjye narambirwa, unaweza kuchoka, uwari we wese yarambirwa. yeyote atachoka. Ntirambirwa, Hachoke kamwe. ntiruha. Yeye hashindwi. Uhita wangu Unaweza kuchoka, nanjye naruha, uwari we wese yaruha. Nibyo. kuwa mwerekevu. Amen. Ubwenge bwayo Ili yake tiburondoreka. Uwo ni Uwiteka ukwivuga, ni Bwana Mungu ambaye binyuze mu kanwa ka Yesaya, binyuze mu kanwa k'umuhanuzi, aratubwiye ati Imana yacu ntirambirwa, Mungu hachoki. Imana yacu ntiruha. Mungu hawezi kushindwa. Uko waba uri, uko waba uri Jinsi tutakuwaje? uko waba ugira ibibazo byawe byose, uko byaba biruhije kose, Kichosha. yakayaruha ndetse barugiye n'umutakabirambirwa, ariko Imana yo ntiruha, kandi yo ntirambirwa. Yeye hashindwe. Amen. Ubwenge bwayo Akili yake haiwezi
umurongo wa 29. Niyo iha yeye anaye niyo iha intege, yeye anayemupa nguvu, niyo iha intege abarambi, ndiyo ambaye anamupa nguvu mwenye kukata tumaini. urarambi Nakata tumaini, urugendo rubaye ndende, safari itakuwa ndefu, habayemo ibisitaza byinshi, vikwazo vingi, habayemo ibibazo byinshi, matatizo, ukuri urarambi tunachoka. urambye runyuze intwari Imana yacu Sia jinsi Mungu wetu ngo niyo iha intege yeye anamupa abarambi, wanayo, niyo iha intege abategemuritsi, niyo iha intege abananiwe. wenyewe wanashinda. Uzi kukuninda watu Ni nani ambaye atakupa nguvu? yaja kuhamagaye, Yule ambaye amekuja, yaja kuhamagaye, yule ambaye amekuja, iyo yule nuyibwira Mwambie. zakongera imbaraga, kufundishia nguvu, ngo niyo iha intege abarambi, mwenye upa nguvu Kandi. kukata tumaini. ibashishije Kama wewe haujiwezeshe, imwe kandi itibashishije imwongerera imbaraga. wewe hajiwezeshe, anamzidisha kuwa mwenye nguvu. Amen. Amen. Abasore b'imigenda bazacungura, Vijana warembo Wahe. watakata tumaini, n'abasore bazagwa na vijana bose, wataanguka kabisa. ariko abategereza Lakini Uwiteka wanangojea Bwana. bazasubizwamo intege. amen asante baba Abategereza iki? Wanayemngojea nini? Abategereza Uwiteka, Wanayemngojea Bwana. atari abategereza abantu. yego Nitutegereza abantu Ngojea wanadamu. tuzatungira abantu, nitutegereza abantu ejo tuzumva ko batashe, ariko nitutegereza Uwiteka tuzabona Utakuwa na nguvu mpya. Amen. Amen. Abasore b'imigenda, Wa vijana warembo. uyu musore uri kuvugwa hano Huyu kijana ambaye anatamkwa hapa umusore udafite Imana, ni kijana ambaye hana umusore Mungu. nyine wiyumva imbaraga, Ni kijana ambaye anajisikia nguvu. wumva ko we Anasikia kwamba ariwe byose, yeye ana nguvu. ariko baratubwiye ngo Wanatuambia abategereza Uwiteka, anayemngojea Bwana, ariko abategereza Uwiteka lakini bazasubizwamo Bwana intege, atarudishiwa ndani nguvu bazakandagira mpya. mu kirere, Watapanda angani, bagurukishe amababa wataruka na mabawa kibisiga, kama tai, baziruka watakimbia bekunaniwe, hawatachoka, bekunaniwe hawatachoka, bazagenda wataenda hawatarejea. Wache tumngojee Bwana, reke dutegereze wache tumngojee Bwana. Uwiteka, Bwana nitumwiringire, ni mtumaini, twishingikirize ku buhanga bwacu, tusimame ahubwo kwa tukiringira wetu Uwiteka na mtumaini Mungu. azahora dusura, Atatutembeza, azahora aduhindura abashya, atubadilisha kuwa wapya kila siku, azaduha imigisha, atatubariki, azatuma tuvuga neza, azatuma tumuntu umwe, atakuwa tunakuwa mmoja, tuzagira imbaraga tutakuwa na nguvu. ndetse n'abatekereza mu kwavuye turi kubuzima, ariko turifashishwamo nande, turifashishwamo n'Uwiteka. Tusaidiwa na Bwana Mungu. Amen. Amen. Akatusomeye Zaburi. Acha tusome kitabu cha Zaburi. Zaburi Kwigisha kuvuga ati we kwishingikiriza ku buhanga. tunajifunza neno usisimame kwenye ushujaa wako. Ndugu, usisimame kwenye nguvu Ndetse zako. nabo bafite abaganga Hata kama unakuwa na waganga bakomeye, wakuu wenye akili, usiwatumainie, Uwiteka Imana yacu kwa sababu Bwana Mungu wetu Imana ifuha. ni Mungu mwenye wivu, Ni Imana ifuha. Mungu mwenye wivu. Niwishingikiriza ku bakomeye, Ukisimama kwenye unatumaini wenye nguvu, Imana izawe. Mungu atakuacha. Iyo unaniwe Wakati unaposhindwa, Mungu anakutegemeza. itegereza igihe ibibazo ari ziri mu nzara. Tazama wakati wa mitume walikuwa chomboni, Umuyaga waraje, upepo ulivuma, umuyaga uraza, upepo ukavuma. Petero aragasha, Petro umuyaga w'umuhanga w'ugasha, alikuwa baragasha, ba Yohana baragasha, baragasha, igihe Yesu yari yasinziriye, wakati Yesu alikuwa anasinzia, arabihorera.
Tuachilie. hadi arazibiri. Walikuwa wanajua vinavyoendelea. Ariko baragwana. Lakini walipigana kwa muda. Petro alisema tuko na mwanaume Ulimka ukututika. Yakuzitangaza. Yachiza kwayo yajifunga. Mukangura sasa kumwamsha. bagiye. Alipomwamsha Yesu, Ati mwana. Bwana, Takukure nje kutumaho. Ati kwase tunapfuye. tunakufa. Igihe bari bananiwe. Walikuwa wanashindwa. Yesu abanyako. Yesu alitumika. Ntabwo tunananiwe. Tunashekeye sakora. Uzima wangu n'ukuri. Hawezi kupigana na yule ambaye anakushinda. Tunananiwe. Tunachoka. Mureke tugire Imana yacu. Tunakwambia Mungu, Kuvuga menshi siko kwiyamana. sema mengi, Amagambo menshi n'abantu b'icumuro. maneno mengi na kuwa Tuceceke. lakini Tukare tukinyamaza mu bitaka by'akora. Mungu wacho nafasi yake. Tunyamaze. Gerard, nyamazeni. Imana iri mu mutima. Mungu anajua ndani yenyeko ndani ya moyo. Tuceceke. Nyamaza. Imana byose irabizi. Mungu yote Iherezo. Nizabo n'intambara zose. Zirangiye. anahakikisha. Hari ijambo rimwe ry'ibintu. Kuna neno ambalo inaliwekea Igihe matumaini. Yesu yasengeye itorero. Wakati Yesu aliombea kanisa, Igihe yazamurwa. wakati alisema Baba, Yagushimye. ninakushukuru Kuko abo mapayi. wale ambao umenipa Bose. wote Basigate mu kibanza cyawe. ninao Kandi ufite ububasha bwo kubahana. na uwezo wa kuwaondoa. Mwene data mushiki wawe. Mungu na Nayo dada, Imana yaraguteguriye ubugingo buhoraho. Nayo Imana yaraguteguriye ijuru. Nakundo. hakuna hata mtu mmoja Usaba gufuta izina ryawe. ingia. Utarashobora kwanduza izina rya Shimwe. Mungu anaweza kuashirika Ariko data igihugu. ataisema Iherezo. mwisho Atachukua. atapita kwenye kiti ya hukumu. Ushushe mbuzi zacu. Kuendesha Ushushe mbuzi zacu. Kuendesha gari. Ukaba umunyamutegetsi. Udashe gari umunyamutegetsi. Bahaye ijambo mushushe. mimi ninawapatia kazi moja mnasikia. Mimi nasimama imara kwa sababu Uwimana ryandikishije. tunaweza kuwa Yaramumenye cyane. ni nani anaweza kwenye jina ya Asheri? Jina ya Asheri imeandikwa na damu ya Bwana Yesu. Ni nani ambaye ataifuta? Ni nani ambaye ataifuta? Utaweza kusema mambo na maneno ya majivuno na maneno makali, lakini nta kibazo rwose Mana yatuzi tutapita kwenye kiti cha hukumu. ni ukuri amena Yote ambayo ubanza ruri imbere sema kwa mapicho, sema kwa mapicho. Kuna wakati tutakuwa tukikaa mpito pale vile ilikuwa kizuri ni kunyamaza. Zaburi inasema hivi, Zaburi 146 kwanza kwa mstari wa 3 nasema hivi, Timukiringire abakumu. msitumainie washujaa, Umwana w'umuntu wese ila mwanadamu yeyote utabonerwamo asiyekuwa ndani ya kovu na romani, roho wake unatoka basubira mu butaka ndiye mavumbini ke yake, munsi
ile siku igambiye mipango yake ishira isha. Tumainia sheni mahoro, tumainia sheni na wewe ukikata kadari inafanyika na pale pale unapisha. Hasa mtu kama yule wewe utamtumaini ni sufuri, ni bure. Mstari wa 5, hahirwa heri ufite mwenye imana ya Yakobo kuwa Yakobo ubutabazi wake, uwo mutarahirwa ule mtu anamheri ufite anayetuma imana ya Yakobo Mungu wa Yakobo ubutabazi. msaidizi wake. Amen. Akija uiteka Tumaini Bwana imana ye yule ndio tumaini yetu, Niwe. yule ndio tumaini yetu. niwe waremye ijuru n'isi, Yeye aliyeumba nchi na mbingu na nchi na bahari na vilivyomo, akomeza umurava anaendelea kazi zake milele, aca imanza zitabera anahukumu bila kusimamia yeyote, anabarenganya anatetea wale ambao akabwira abashonji ibyo kurya anapatia wenye njaa chakula. Acha nikwambie mtu aca imanza zibera yeye anakata hukumu akitegemea kwa upande. tukamuhereza inka Namwambia nikupatia ngombe. hai Mimi ukinipatia ngombe, ibuna zashimana nitaenda nyuma ya mtoto wako. umva Acha umuntu wahaye kituri ukimpatia aragure kurushwa atapicha ukweli. aragure kukuri Pengeza Tegereze baraka. Atameni baraka. yari umuhanuzi w'Uwiteka yemera Cyane. kandi guhanura bikaba Sevre. yamunaniye kugwa ariko igihe baraki Lakini wakati Baraka alipomwita aramubwira ati ngwino alimwambia kuja kumira Abisirayeli baadhi wa Israeli. Mafaranga we. mwabigeni Sio kuona niende? Hapana. Mbona wewe hausema pamoja na Mungu akujibie? imana ivuganira natwe mu cyapa Mungu anasema pamoja nasi kupitia neno lake. umuhanuzi we Lakini nabii alikuwa anasema na Mungu kinywa kwa kinywa. mana jeni Mungu ndiye hapana na ubwoko bwacu ndiye kitaifa langu. Usiwalaani. baraki Baraka. ati baraki ndakwenda kubikuzika Yongera amafaranga. Uvuge. Pesa. mana jeni oya mana ugenda intumwa zikajya kuri baraki Ametuma baraki Baraki. hati Amekataa. ati mgende ndamwongerera kandi Ndani ya ufalme wa ufalme. acha kwinginga imana inshuro zitatu Mungu mara tatu. bw'amafaranga benshi bakoresheje Wanaujisha ukweli. Wanaujisha ukweli. Ni wakivuga ukuri. Baraki kadri ya pesa. Faranga yahonye amazi. Nenda kulaani taifa yenye haiwezi kulaaniwa kamwe. ageze mu nzira Alipofika njiani, bw'amafaranga ya muntu n'amazi maji ya pesa tumemfunga nubwo macho. bireba marayika Mungu alimtazama malaika, lakini yeye hakumuona malaika. Kwa nini? Yari yabaye impumyi rwose. Si muzima. mpamvu muzumva amakuru y'ijya Ndio maana habari kadhaa. Amagambo. y'amerika arafunga Marekani watamwaga pesa. Mtulie. Tumaini Mungu. Amena. Tumaini Mungu. Simama imara. Amen. Amen. Mungu wetu ni mshindaji. Tena ameshinda.
ameshinda. Yule Baraba fika njiani, napiga kona, zina akasema unanipiga mara 3. Haujatazama yareba gute punda alimuonya amafaranga mu nyamaswa piga mara 3 chini je niteze kukujibu wakati mwingine niliweza kuashika sinaweka kimisio bwana kupeleka siku zako zote Mungu kubeli kwa nini unanipiga sababu pesa ni mbaya alisema neno kama ningekuwa ningekuwa alikuwa anaharakisha kwa nini pesa ni mzizi wa vibaya. Ndugu Branham anasema wapasha habari mushinde vitu vitatu. Kwanza amafaranga, pesa. Pili, icyubahiro, heshima. Wanawake. ibyo birayoboye rwose amafaranga kumbuka kama pesa zimkamate, kumbuka icyubahiro kirakufa, heshima itamkamata. Icyubahiro nikitakufuata kama heshima ikamate, wanawake watakushika mateka. abandi rwose akiri hanze Lakini yeye iko leo iwi abagore kwarwanisha wanawake tunawashika. amafaranga nigafata kuvuga mtu Kama pesa ikamate mpasaji wa injili, icyubahiro kiramufata, heshima itamkamata. kandi kugira wiyeke icyubahiro Uvuge ushindangane heshima ikigamo utoke ndani zakugora kuchosha. Joni inabomoa kanisa. nimbura amafaranga Ukikosa pesa nitaenda kujenga kanisa. nimbura icyubahiro Kama ninakosa heshima nitaenda kujenga kanisa. abafite imitima yoroshe Wenye wakuwa na moyo bagashorera rwose ya karibu wakaje bazagarukira he wana juaja. Hii sio wakati wa kujitakasa. Tunakaa na mioyo ya haki. safi Baraba alipopita mbele alisema, naona hii taifa si taifa ya kulaaniwa. Aliwabariki. si ukose ntibavumika Aliwabariki. Hata kuhamisha madhabahu nyingine ya mlima alipopita alianza pesa
utanitafuta utanikosa. Yesu ubwisho bwaje. Na picha yangu unaijua. Ni Bwana Mungu. Aje picha yako. Ni wichi na wote. Wali watakukosa. Heri anayemtumaini Mungu. Heri anayemtumaini Mungu. Maana ya yako Tumaini Mungu wako. yule mtakatifu wako. Ndio akomeza anasimama umurava w'iteka akimanza zitabera arenganura abarenganye amen agaburira abashonji witeka niwe uhoraho milele. witeka Bwana Mungu niwe uhumura anayewafungua vipofu, niwe wemesha anawasimamisha wenye ugonjwa witeka niwe ukunda abakiranutsi witeka niwe urinda abazungu aramira imfubyi n'abapfakazi ariko inzira y'abanyabyaha arayigoreka witeka azasohoza witeka azahora kuri mana yawe Siyoni izahoraho ahigurira tuwiteka kuko Pawulo yavuze usomye hano abagore soma Wakorintho wihinde kwirata hii n'akanya gatoya hii ni kwa muda kitambo, icyubahiro n'akanya gatoya ariko kuguma mu witeka ukaguma mu mana yawe unakaa ndani ya Mungu wako, wihangira ibyo byiringiro wewe ujivunie ile Pawulo ya jinsi Pawulo yamukoze bora alikuwa uzi guca bugufi alikuwa ngo yashoboraga gusenya bagenzi yeye Oya. anaweza kuwakomboa ndugu zake. Pawulo aciye bugufi Ya jinsi ni mnyenyekevu, aravuze ati anasema hivi, ahubwo wirata yeye anataka natuyiteka Amen, amen. Niwe mwenyine, niwe.